Good morning. Yebere mnoko kwasa kwano twegitaho hano TV West akashesha karunji nkaka ndishimira munonga bo weekend tubatu wagitandika olwakata nonkoru a number of things to be done in the weekend ko kati mu muri yebyo nimpa byango mucanga cyawe cyo oshibe kube warebere ninga wahurire aha muranga gw'abanyamakuru abo kugira ngo ikiro cy'abanyamakuru na cyo twenda ngo celebrating ebero ni binge bitu celebrating so nata isama manzi kanza kwantu ganira hacigambo cyo muri mugo murundi munonga noble job wo kuba umunyamakuru twenda kugamba hacireci kandi na theme etori nwe ahabo murundo guso ntakushakire mukize mbase kuba nimbacira basebo twinde mu mwishi abakazi tubakukira ko abanyamakuru abakazi barahi abanyamakuru abakazi bariyo konka erizo batwabasa kubona reba ubwiro ukukera munonga nushaba kazi kukera munonga nyejo ngagwa cyo hano. Okay, yes Felix nakwakira gumiza moyo yanjere ogambira abantu naho ukorera then tugendomisha we bari munonga amazina ni Felix Ainebiona ninkora na Daily Monitor aho muri Mbara kandi ndi umunyamahurire uwo marubire gwinji nakora amahurire kandi akwebembera nyabembera na Mbara Catholic Journalists Association konka bwirizoba ningamba ko umunyamahurire wa Mbara because umukoro gutwino bwo celebrating our press freedom day erizoba to celebrating nk'abanyamahurire twena abambarara oyiro umunyamahurire wa dini ki umunyamahurire wa religion ki konka to celebrating nk'abanyamahurire bambara. Okay, mwebare munonga twabakira. Okay, senior reporter Omwami Edson niwe nakwakira. First and foremost, that's a very good jacket, it looks good on you. Thank you. Yachira abantu tugendo misho webare munonga omtebekanisa program izina ninye Edson Kinene ndio munyamahurire ninkora n'ekitongere cya Uganda Radio Network ahabwambara region nishemerwa kubaha izoberi abantu bingi batuye bategereze kandi have been following developments abo kugira ngo nandi umunyamakuru konkana n'abandi bantu nimpara babimanyire hatuya activities zimbere mukora nka prevent activities zitari zimwe nanyize tubone twatandikiraho turi kureba before we can go to the theme ninja content can you Felix wenchi mutori ni activities ezingashi ejembere mwe okozwe turi kwetegurira iciro ceri izoba kandi nizo zi umuntu wakubata atazirebere nawe azimanyira abantu abinji nkanyomwazyo tubire turi omukijungu tukwihamwe papara tukwihamwe ebicupa bya plastics kandi twamara twabyara n'imiti Uganda Matters Primary School hamwe na University of St. Joseph Mbarara haza enshonga wa kitubere tukozere ibyo waza kurebera abintu bikubaho munsi itwitwe ntwena nguturo munsi bonire. Okay, kongo butwena nguturo munsi bonire ensi yitu nito turumuntu tujimaraho kandi abanyamahurire tushirikinje ntuhandika abantu kushisha ebyo buhangwa kongo butukigambaho abantu tubakureba ntukikora tubagamira abantu batekonaga bicupa umugera gwitugwarira bwizi nibongera kugushisha tubakukireba ntukikora nibarantuhandika mbona tuzire ngo ariyo reka tukore kintu abantu bakirebe bamango bitugamba ntubimanya kandi tumango bishemerwe kuri twaje no mu kijungu abo mu kijungu baturebere njure tutire mbare katwatuye bicupaye abantu batureba nangwa abantu bashemerirwe tureba na muno mu Katari abantu nibabya mwebare ngo kimwakora mwebare kandi abantu babire bamanyire ngiri yitu. Then twagaruka twabyara emiti konka abwacu tubire emiti nabo nicyo kimwe abantu batemera emiti wiriho ebe biruwano rebo kareba nka Kenya hatebiro kubabire bari bafuterwe mitunga nabwo enshonga ya climate change ningabwe mpinda hinduka
bya climate kandi mbera yo bwirejo nito twine kugihindura obumwe noshanga hino butubire twine akashana kingi ako nkikarugireho enjura nke guhateja nyingi ahabwe nshonga turemwe kureba byo buhangwa byitu kandi waza kurebera anankaye ensiyona abanyamahurire umuramwa gwitu guryana kandi tuzakugamba ho banyuma konka guri aha kurinda ebyo buhangwa abanyamahurire tureba tebyo buhangwa biri bita so niyo nshonga bwaci tukozire ebyo kandi erizo twineyo ekitambo kya misa ekiraze akereza yitwe ya Uganda Matters kando shaha inane chweka nibwe misira bene tandika kandi neza kwebemberwa Vicar General wa Archdiocese of Mbarara Reverend Father Severinus Ndugwa wara twebembere. Alright. Ni bintu byo bimwe umubiri ne bigize gukorwa ikiro cyo neceri izoba. Edison ikiro cyo neceri izoba tuje kuri atwazo mu break konka kacheho majingo mache before I go for this break theme kato juhureje abantu abanze bajimanyi the theme statement rero tumanyena na hero jirire rero tumene kuzomuka umukahumurako we bari munonga icyo kubaza cyanyona ekireki kikatebwaho kandi nikimanyo kwetorora ensiyoni cyabanyamukura abambara ninga ba Uganda ninga kabare ninga necensiyona icyo sha warga ukaza Palestine ukaza za Israel za Yemen za UK US nabo bari yuno ba celebrating ekireki ibiro bishatu byo kwezo kwa katano kandi kikatebwaho ekitongore cya United Nations cyahamibwa ekitongore ekiriyo munda cya ekitongore cya United Nations cyumanyoka UNESCO kwenda kutekamo ekitinisa ningashi okutumanya recognition nk'abanyamahoro ngo murimo gutukora no murimo gw'amani munonga kandi no murimo murunji so buri biro bishatu byo kwezo kwa katano nituwe muri kira ekireki kandi buri mwaka no kubagwine kimasho cyago ekimasho cyo mwaka ogu nikiringwa konka tushazero twakifunza ahabwa buri region no kwenda kutwariza kandi muri yankore kigezi region omurujungu ni kitandikana press planet ningashi amahurire na nesi then kisha cyongerwaho journalism in the face of environmental crisis ningashi amahurire omumisho ningasho mu kureba embere mbiruho yebyo buhangwa ebyempinda hinduka yebyo bwire environment ebyo buhangwa ningashi empinda hinduka yobwire so buri biro bishatu ntujaguza nekimasho cyacho konko mwako gucezero kurebe cyabo kuba nitwandika amahurire agakwatirine no nepinda hinduka yeso urango ku batirwe gongo urango ku babire yo kurinde mukakwitaka urango kumanya umuyaga gubatire ngo cyanda kibire kiringwa munonga so tusazuzenya ngo ahabwenki nitwe tutakutambure kiturukora ningashi walking the talk twashabujya ngo nitwe katuze omukimasheki tuoreke sources zitu ninga abantu nobo turi ntuhandika haburemezo burumu konkana karungi tukamanya kandi tubasa no gukora solution yacu hold your fire for now Agent TV West yabare kwasa kwano twegita bakasheshekeri izoba abajenyi banje no mwami Felix hamwe na Edison n'abanyamakuru kandi ikiganiro cyitwa kitambura kureba iciro ecatirwa ahabwa abanyamakuru kandi wahura umutwe ngashi ikimashi twitse kitamburamo kurebeka ngo nitwe nk'abanyamakuru twagira twashongera abikwatire no kureka ngo twagaruza yito mu guteka mbikwatirine na environment n'ibindi ebiri nk'ibyo tuza kumara kuturagaruce abanyamakuru bakabakira kwatera za kiboko n'ibindi ebiri nk'ibyo yenda kubuza abwenji tutari tutiriho amakanda kandi kena gutamburire umuriki n'ibindi bintu munonga yabera kutwegitaho we are live hano ya TV West gushanga Facebook kandi hamwe na X app. Good morning tugakutaruka. Ni kubina mukageza rego mbisha ibiri zakasheshe izoberi n'ibiro bishatu byo kweza kwa katano umwaka n'ugwe 2024 kandi turi aha TV West tukizaho kuganira hanura ahashonga zitarazimwe zimwe ku nkazi twebembize neziciro cy'abanyamakuru cy'abanyamahurire tan honka kutwagamirwa no munsi yona
kandi anayegitoho Felix anakora na Daily Monitor kandi hamwe na nabwana Edison gunakora na Uganda Radio Network tugezeho kutambura kutera toci ntumurika tutegereza umwuga w'ubunyamakuru gwa rugahi twayikahi kandi kindi tukabanyamakuru tukashongera tuta omukorere kangu nito twaje twakora eziyo cyagarukombuteka abo kuba there's a lot that's happening climate change ubundi yo kokura bacigambo mu rujungu barakucengaje ko kagongo kwegwija yakutwara hata gishoboro cyerwa Felix we were having a chat a while ago turi kugira ngo enyuma tukatureba icyo rero twesa munonga okore kuba tsire zacu boko ko bateza tiaga so ko bakaseza kamera zito bakazinagijura konga tahonka I am aware to the interest of gender nyinshi haruho abana gallant men and women abariyo ko bayine bagezeho ku reportinga ebarukorebo ko uri munyamakuru numanye bikufa yokwe abana are they safe rero twambara tubone garuka ari cyo kintu cya environment. Do you have any statistics of it? Apparently okurugira aba journalists across reporters across borders report iyo bakozere ya 2023 nibagira ngo umwaka gw'N2023 hakafa abanyamahurire 38 okay abagi umukuru umurimo gwabo kandi abanyamahurire bafire abafire baferiro mu mahanga gari mwentaro na muno kwiha hata niko rutaro rwa Gaza na Palestine abanyamahurire binje baferira mirimo bakora konkatu waza kuzomu omunsi yona statistically noreba ngo nabwe abantu bacendireho abanyamahurire tufa munonga batwita munongo na muno mu myanya iri mwentaro omunsi ziri mwentaro okay konka na nabandi binji nimbaso butabagamba of head konka na nabandi binji bakomirwe kuja konka abo bona binji baryo mu mahanga agari mwentaro nka Palestine Israel na Naganda mahanga okay konka waza kurebera nka Uganda generally ko mwako go guhira go 2023 na no go guturimo tubire takagizire buzibu winji na no kujangwa abanyamurire ko mwakwitwa no yujuka hina bubabire ne batera abanyamurire bakabatwara no mu marwariro bari kubi hati yatukibiroho munonga okay obuzibu bwitu Uganda butukira kugira obuzibu bwitu no bukira kwija twawa turi mu politics that's season season ejo kandi ate ubwire noreba turi mu ombwire utari mu politics zamani hati twikarindo umwaka kuza kutandika ubwo 2025 twine kuba extra careful nk'abanyamahurire twandukore imirimo yitu okay twine kumanya ngo atobone bwo bwire ubu turabe nturi bato musukuza abantu Joanna Jeje yangore Edison ogumuyo numukora oguku byare miti ogukugiza okushomesa abantu kushemura abantu abikwatirine nana akarunja kari mukureka ngo ubuhangwa wensi bwa mubitebekine nimpaye tumuri gukora mwenka niba partners bahi ningasha bitwatanise nabo omuhurire bari munongo mutebekanisa icyo kubanza bukushesha bukwirizo barya ya nyuma zo kuza kusheshera izoba mu district ya Bunyangabo habireyo okurinda mukakwitaka icyo nicyo koreka cyajubajuba ngo turiyo mu bwire bugufu bwo kubaza kutegura ensi kandi muri buremezi hafira abantu bana abekemwe abatirwe gongo ibyo nibyo kureberaho umushahezi ezuriyo ntotebekanisa cyo kugira ngo umuntu waba nacubuza nagira ngo abanyamakuru bariyo bashisho bwiye mushino babyare miti kugezaho kumanyisa ki amanye ngo ekituriyo ntukora kiri serious okay gongeje tuire bariya tukamanye nchakene ija wawe amiza okukurinda mukakwita katukamanye nokubasa kwija kwabo kube cyo kubanza turiyo munsi erimenshozi abantu bombekera hasi yenshozi
abatubombekire hine bisharara kandi urushozi urubombekera hansi yaro bagenda baruhinga bari munonga baye bwakora terasing kugira ngo ubundi batange itaka kurindimuka. So ekitu kikozire ngo tuorekensi ngo ensi tuoreke muranga ngo ensi mu myaka eje turumu turi yarutezo bukwaho ahabo kwata kubye byo bahanga. Okay. Umuranga gutuireho izo abanyamakuru turi guhandikaho konka tutari kutekinga action. Okay. Muntu sitamere twayibuza ito tubirabo kwandika twabo bo kwandika no muteci kwateka ibyo kuri kwahisa ryo nabana koro guteka konka kubikusegera ki arya mwe reka turenga ha kwandika tuorekensi ngo a solution can be done. Abakutuweta kubihandikaho ne batumanyisa ngo mutakoma kubihandikaho ni kibasika kandi no bushunanisi bwa buryomwe. Okay. Muntu shazira gukora eco kugira ngo tutorotoro bucupa obwa plastika tweyero rembo turuboneze tuyemo vera abo kwa kacupa ikakugwa tukakujunda nakazo mwitaka ayikagwa tokabyara ukimba tokabyara ukicori tine cyo kahinga abo kubita keriyo ndo baryagira ki yafa akavera ikakuza amizi nigakata penetrating akuza jo mwitaka uwo bire bihimba bitunga amizi kurwo mwitaka. Kandi emiti twena tumanye megasho emiti nemijigasho minji munongo kukubanza ntuye byo kurya twaba ntubyara emiti eyebijuma nkemiyembe nkamapera nkavakedo ntuyaho ebijuma turenga nabijuma nangwa tubona musente ecyakabiri tutunge cyucucu omushana gwakose munongo rukutamaje ekamaze mshitame oka cyaho mushana kagwanda bamwe utunge kibunda ecyakashatu tuna tukashoma science ya primary wachireba okwenjure rukorwa evaporation manya nimba si that cycle. So ntubyetaga kugira ngo ensetebekane nimbasa kwete cyo kurebera we kindi ekikanda abahinji bo nibaroka kureretinga naco kugira ngo nibajyango mihinji tareba higuru konka kwa kuwakire karingwa kakubabazire kuhinga ariko rebenjure te kwije atandika kureba ati bite njura kebuzire bitwa kantira amasinde kanyenda gahore njure garabe mu yuko banza mbyare habireho ki. Yes. Tutandikire kweshanga twingo mbwiro butari bwo kwinjiramo ubundi ko kubaya injura yagwire wabyire omushana gwije mbwiro butari bwe hato shanga ebihimbe byo hinjire ebicore byo byire ubundi no burobwotireyo bwaburwe njura byayoma umwako gwahwire 2023 hakabaho umushana gwarenjiro bwire bwagwo umushano gwabe gujo kwa mukago kwa mushajo kwa munana tukatanika kutunga njura haciro cya Bikira Mariya njure kabaho eje njura nangwa ikatonyera ukace yabura abahinji batandika kwibuza ona tuza kugira amasharura ninyisho ko bwirobwe ikitongore cya consumers human rights kikajya ngo ebeye byo kurya neza kutemba tarawirekire kace kiro yebihimbe kandi ngore nkumina kikaretwa ki umushana gukarengana ebitwa betu badushemere kuba nsharura byabura habaho amasharura make ebyo kurya byabura ebiroho babitembeza ebicori byaba bice ebe warahurira bikire ebicori rukorenga shiringi 5 rushanje ekazo mu kumeza kire ebicori ekitakabaho kikaretwa ki empinda hinduka yembera yo bwire. So omurimo ko kutukora tuine mu partners media houses zone. Okay. Echo kubanza zona turahamu Bora nibikiriza ndinga mwine mu abarukurana batozo wabo. Apana twena tukirumu twena. Echo necho kubaza cya kabiri amashomero. Abo kube miteji tugibyire omu mashomero niyo tutandikire nebigenderwa bibiri. Kwegesa abana bato abariyo nibakura munyabura mwitwa bakuru twasisire. Konka turiyo tugezeho kutereza imwe kandi mutija kushisha bato. Okay. Wachireba so amashomero amaramizo na businesses omutawuno tukwatanise n'abantu benshi. Okay. Felix nwasako inako kwenda konjera ukonga kandi nabwe nindeba ogumuga twagukora hati twente guhandikaho. Do we intend to keep doing this kumarakire karengwa kugira ngo abantu bamanye ngo ntwenda ngo tugument akono sho kuza kuhindura umuntu entekatekaye ubwambere umuntu kugira ngo bitakuri yo tabyakire mu kavera no baza kutora kire karengwa eje kuri numwenda kujigumiza ninga jasiye biriya iciro cy'abanyamakuru eci hati twamara twaza kubidropinga tugaruka mu business as usual.
ninza kutandika na sports hat mbere ati izitwe abakumanya umupira nindeba ebeburara haba kugira ngo manya ngo Uganda ni football kongare timigo kandi ndahe ateta kijoro maseno akatandika kubagira ati this at I have a project and in the process mumpe time mukore kintu cyanjo mbwire kandi abagizi baseno banu bareba ngo asenera munetambura ariho process so this twatandika hati tugumurundo gwo kubanza twaratukoze konka hati ahubwo kugira ngo ense hindukire munonga itutyo tuye kwasiremo twajya ngo reka tutandikira azaha twatandikira hati tukozire ng'abanyamahurire koko umwami kinene yayagambiye abanyamahurire twena twatekamo twabyara emiti ntusima University St Joseph Mbarara emiti bagitwire twagibyara kandi na Uganda Matters Primary School batwire time batuha space batuha emiti twabyara hatiya twareba ngo eto twakikora hatiya kikuza gukora ta no kugira ngo tuyinvolvinge bitongore byona ebya government na nebitari bya government omurimbarara na naheru yambarara kugira ngo tweyongere kutambuze jensonga tugisa muheru tutari kugira ngo tugikore hadiya tukoma hateji yaba process y'inagamba umwaka gumwe twakore iki hati nko kwa turi mu kwa gatanu hato kwikumi tusemere kuza kurambura emiti yitu because tugibyire habiri hoki erinka he yahika turebe tutabyare emiti then tukagirekera ruhanga mu waragikuni twine kugireba tukagikuma then omukizungu na hatari mu kizungu honga Mbarara yona na nebicweka byo nebitwehinguririza waza kureba ebintu bya plastics nkashoma story ya one of our journalists around here ni Mugira friend akahandika story ya yerekomu abantu uko muntu akunywa kacupa ka soda akakwata kacupa kakatambika hariya kakatwagwa muyaga kakagenda kakahikomu umugera kamara kwikomu mugera kakegitwa hakandi na nakandi ukashanga umugera gwasiritinga amizi gatachitambura buri kimwe cyo nacagumaho hate ibyo byona twabikozire hati yeki nicyo kinagama mu process abantu kutuhandikira TV West muhandikire munonga kugira ngo babwizo kweshishiki konkati twatekaho hati ya turi ntugamba hati twatekaho action hati twine kumuvinga tukameka shongo twakora action twagumizamo kandi twateka hamani twameka shongo abantu bamanye byo buhangwa niki nitwe tuyikwatiremo konka hati yece tukozire nane bituri muntu tukora hati twine kumeka shongo na naba bantu abakora policy ba implementers twine kuinvolvinga ba MPs abakora policies zo mu parliament ezikutambuza ihangere twine kuinvolvinga ababanema abutwina twine kuinvolvinga Mbarara City Council nabo bargeyo twabantu tukorebe nabo tubarebe ebakora waza kureba nko myaka yeshatwena ehwireho twire ntugiraho Save River Rwizi Run konka nyoni ngira kubuza aba bantu abakugikora Save River Rwizi Run twire ntugikora konka tugume natwana tugikora twiheyo ebirunje bitugihiremo omugera yes omugera kabagura he hati yaguringa hine chikwindukaho abantu bamanye ngo hine kiri mu kintu kireho kandi bamanye twine no koraki okweyongeraho okay yabere mnoga Felix na Edison tuzakumoroka che kuturagaruce ekiganiro iki kigumiza amaboko bawagamba nshonga ya police na umenda kujibabuza Edison maybe we could start from there abukuba
tumanya ngo the same people abitukuba twine kandi nabo bantu bakushitamo kwe nabo bakushitamo rurimi ubumwe ukashanga hagira ibindi ebyasisikara bera tuntu bigambizo beri abo kuba n'ikiro cikuru cy'abanyamakuru kankati umuramo gutwiningashi ikimaje tukutambura nukureka ngo twasa kwanturinda ubuhangwa bwensi. Let's break off, we'll be right back, stick around. Ruhanga kwihangira agency akajukwasa abantu nyewe niwe konka umugwire gwito ubuntu rebe seriyo neto rwo mikono bukuba ntayito rukuturoko nkoku edjana nabahereza gamo makuru ebintu twose tubireba injura kwere kugwa techigwa nkeyira negwa erenga hwiyakomere umushana kuguru kwija ijero ino mushana gwajwira abantu bakagira ngo azokagenda gwajongwire gwe kisibo no wanje nimakane ko nabugine ari kutambara jwireriya nanka yabo ovoro gumutire atucire asibere kamanya ndebito byatabuka so nk'abanyamakuru cyo ntureba okuni cyo twakubasa kujeje twakora abo kuba tuye umuga tukorogu ntubagambera ntituhandika mu mpapuro zitari zo mu makuru ni mu bireba ebikubo tubiboneka konga disembize ngo nitu let's roll the sleeves twekwatere mu tujeje twakora muturebe haza Edison abankuruza akintu cy'abantu atamwe abintu mwogogo abo kuba n'utabetu tubikorebe hina abantu abu no constitution ningashi abu obushoborozi twabukwasize ukoreka ngo batwebe mbere umukurebuza ebintu ebi. Would you say umurimo gwabo gwendu barema ninga nabo bibashobire baryaho bakumacho garuza kiriyo miringa ebiri konkata kashikireho kamaze njireka cya kunayongera cyo waburize Felix ndikikoro umwaka ninga ntuza kukirenzeho plan yitu ntwenda kubyara imiti 500. Okay. Tubura umwaka kusha kureka ntuguma ntubarakire nko kujya ngo mu 10 tuza kuba nturambere miteje tubyire kandi nabwe sindi tuza kuba ntubyara mu ndijo miti kandi ntwenda kuma tukikora mu mashomero gatare gamwe na gamwe. So plan yiteri kujya ngo nk'abanyamahurire bambara buri munyamahurire obana muto obana musi obana mukuru nitwende miti 500 omurimbara mu mashomero hamaramizo street mu myanya itukureba ngo ntabasakuza mu muti hona ntwenda ho miti niyo miti 500 hawo no twabesinye tukajya ngo weno ino bushoborozo uri kubasa kutema ikono aisha twegite. Okay. Bobs no basa kuboine yo bed yawo ko tawujibikire uineme miti rukuje tukonkananye kamba yemiti 10 mazima ntujakire plan nemiti 500 in different schools, different churches and areas where we think a tree can be planted there. Okay. So nagaruka hariye cyo cha abo abino bujunane zibobo baremerwe bazingire mikono niki ecyo kubanza itwa abantu nkitwe nitwatwa nitwe turemerwe otakagirare bariya nitwe nk'abantu turemerwe kandi tubuzire gukora icyo mu kwandi tukora because mu tunayimuko mukasheshe bamugira ngo kurugaha kisharara nitwetaga buffer zone ya 30 meters ninga no kurenga uwakoreka munaenda kusigaho 3 bamushomesa bamugambira mushija we siga yakanya aho riyo nozo riyo no direct share nchaka rushangatire mikorejo mu chare hata cyo nchimesa ngogo yaremwa ki obujunanizi bwabwe. So nichitwata utwena tutakagirare bariya abari kutwebembera twena nichitwata omuntu no mugambira ngo akavera wakakozesa jiro mwanya gumoka tewe urondeke chipipa okosi utakokeza mu itaka akoreka nkwari yemeri indazi hiya moye nyama nazinga tambikaho atambiko mu fridge deka kutambiko mu fridge watambiko mu fridge umuntu ariyo navuga motoka ine masters ine PhD ine degree arabya kacupo mu kirahuri. Yes, I've seen that a lot. Atambiko mu mahanda ninga tambika in the near drainage ashomire ariyo navuga bezi ariyo navuga motoka yebei konka ariyo nashisha nyese yeye indirectly ninga yabana be because nasibu mu AC yaryo mu gorofa ineje ya residential yo mu kikomera ubundi abyireye miti ateka ngo buri kimwe kirije ahabo kubo weye kirije ahamwetorire konka kandi akwata kacupa akuyananywa amizi ninga soda arezi yatambika nkaye umuhanda hato go nora na yari mu bujunanizibwa kandi bari yabucira kukwataho. My last story about environment
nkaba ninkora story baku evicting abantu kurwo mu kisharara muri Nyakayo Joko abambara city akagira ati tukabire nitukora konka budget yitwine wakireba ni ince munonga kandi ushanga ibitukora nitubikora repeatedly abo ko abantu bakura aje tuwashanga nyine financial yo mwaka guona nyine budget yo sente za kurenga miliyoni 3 nizo nyine kuba nishomesa w'abantu nyine nizo kuba nyine kuivictingaho nyine kubyara wemiti nyine ubundi kureba uvera bwaza hari yezo ato mushanga cyamfundira mbeno turemirwe twena nitwata eshaza jena nizitubira katambara konka Felix katugaraka hizoba ryenyini program twahuraho misa arukinde tukuzakora utuza kushaba twamara kushaba abanyamahurire tukukira kwebugana and man, that's really true. Nyo kuza kuvugana episode mukana nawe nariyo mu computers deadline mu kare mu field umehanda tukimburana we cyamushana okay cyamushana neza ko biri ya Penipo Gardens tandika na shamunani kugira ngo tuganire turye tusemererwe tugira bwire ubwire bwo nataha turi bize umunyamahoro mano umuterera atumandi kabare manyandi ndiginja ndinkahe bari mu kuronda ukubarahereza ihanga mwene twamara misa shaha inane cweka ahitweta ngo abantu bona munje mutwasa abantu kanti gambe giki abantu mwena ntubeta okwija omisa erabe a Uganda Matters parish shaha inane cweka obuturabe twebembirwe Vicar General wa Archdiocese of Mbarara Reverend Father Severinus Ndugwa message ntweta buryo mwena kandi abantu mwena mwamara kwija ngo kuturarwo misa niko turagenda tukatunga cyamushana kandi tukaganira nkito nk'abanyamahurire ombe turabe tuganire bimwe no kwerebamo itwito yes ntugamba ngo dukozire concurrently have we done our best kugira ngo tutereze embera yensi nkoku umamitinene yagambire hati responsibility yensi teri ya district ya city environment officer ninge ya ministry of environment water and environment ni responsibility yawe akobe agency ruhanga kajihanga kuko wagambira umwana Bobzi ruhanga kajihanga ngo tuturemo kandi tuture mugi konka abantu ekitweba agency y'uruhanga yatwire itwitwe nk'abantu twatutagirimo ensine ebebonire konka agency yabetaro itwabantu turuba so mwe nabantu bintu kutimanya ngo turiho abo kugira ngo ensero mwe turinde ensi naye turinde akagambo kawo kamweru Edson as we close we bari munonga no bujunanize bwa buryomwe okurinda enseje baho ahabwensi kandi nensebeho ahabwawe ranga kagitwase ijwire ebirungi nyamwinji munonga ahabwenche birungi turiyo ntubyita ahabwenche birungi turiyo ntubishisha papa akashoze cyandiko ari kushaba buryomwe kutwara ubujunanizibwa bwo kurindensi nangwa na bishop witaha associate professor Dr. Sheldon in research yakozere ine cyandiko cyahandikira mu New Vision in his opinion ngo ensi ni tujetaga yo teri kutwetaga kureka tushabero hanga aguma gitwire kandi ruhanga natwe birungi mwe nkatukore birungi ahabwe enseji kugira ngo tugiture mu koronji itwabarohati nabari kuyija batabani bitu barabito nabishikuruza bitu kandi garuka nyendeza buri munyamahurira hari umabanyamahurire nibamanyangu umunyamahurire no waza radio ninga TV ningo wahandika kuko hari abanyamahurire binji munonga hariyo ukwise kamera shaheje uwota kureba nawe n'umunyamahurire hariyo hariho watutahambeho shaheje nawe n'umunyamahurire ariyo wakanike cyo cyoma cy'umunyamahurire nawe n'umunyamahurire hariyo go kwise kamera ariyo abutweta
abatweta citizen reporters tubamanya wona akakwata kasinde kankatorotora nje nanke expounding nawe n'umunyamahoro bano umunyamahoro rahari ni mwendeza ikiro kirongi kandi ngira akireka cyo kunamaho ndi kushabira abanyamahoro bebitu bagenzi bitu abagwiro mu ntaro abafire abaferira mirimo yabo barukore mu rumogu kandi ngaruka nshabira nabo abari mu bihome ahabwo mu rumo gwabo mwe bari munonga bari munonga Felix akamuheru nyowe cyamuheru ni nyongera kusima mukama kugira ngo n'ubutora bwe tunebizo binje butukuraba mukabanyamahurure umwaka gwahwire kurubwo mwaka gwahwire kwa ibiro bishatu byo kwa gatano kiserizoba ibintu bibire bitanguhi konka tubase kurubera mukama yatubasa twayekeze shaha icyo tukiro abamwe bagenzire mwe ni nyongera no kushabira ko munyamahurire mutayi wito yaturugireho umwami Innocent ari nitwe kandi ngira ngo na twantu zo mu kitambo cya misa tumushabire mukama amuhumzeje akuba ugwatwira umuritwe kandi nutumanya kandi ine n'abantu abinja bafire n'abanyamahurire nabo tubashabire mukama bagumye na famire zabo kandi nitwe mukama tongera amani no bwenge kugira ngo tuhereze je ensi yitu turinde ensi yitu kandi tuba abantu bo mu gashu yabere mnonga ubu nosa kuteka tekiwo tatinyo natandikira hi but it's very easy kora zegura umunyo kora zegura sabuni kora jukwe baza kujutera mukavera sa kujota atakavera mtakabu de kandi twari umungaro because sat there ukuba turukwetenga kugira ngo aza kora byinshi apana nubasa kugira ngo ubuvero bwasha kubereka ngo memburundane mbuteko mu yagumwe mboteza ahantu hamwe hatari mu itaka you could start there aboko zimane cyo tukuru munonga niwo uruguza oyine duka no basa kutandikira werebe kwingu ne waje kintu cyo wakora maybe utekateke unkabwa urondeza paso bene mwako baroteke ibintu byawe tuwena tubasa ko cyo wakora actually yo kandi bubanda tukatubugura buteko murere ukati na bamukamufete. Yes, thank you so much Edson yebere munonga Felix. You know what, just to leave the world better than you found it, sometimes you have to pick other people's trash. So sandikiraho kusigen sinunje kuko wacangire umwene wetaga kutorotora kasasiro y'abandi tubasa kujya tune ekitwakora yebere no kutwegitaho colleague journalists mwena abari kumanywa n'abatari kumanywa ntuma yangu umuriro mukore kintu kikuru munonga mukuru kushongera aha no kumanyisa abantu kandi hatina nacu kwatiye no muri mugutu twine okureka ngo tuwarwanisa empinda hinduka MB yes tubendeza ebirungi from here we are going for mass nkuyabagambera Agent West. Thank you so much for watching.